Father, you see how dark it's grown. Souls like ashes, hearts of stone. A light once burning now grows dim. Men love the world, forgetting Him. But this earth is more than clay and sky, more than breath before we die. It is the field where hearts are tried, where love is proven, purified. You gave us choice to hate or love, to seek the gospel of things above, to walk your will, to bear your name, or bow to comfort, fear and shame. This is pure love, to do your will, to keep your word when all is still, to walk through fire, to bear the hate, to chew your truth at heaven's gate. Not comfort, not the world's applause, but obedience to your holy laws. Though all may burn and kingdoms fall, your ways remain above them all. This is pure love. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 The world will hate the ones who stand, who refuse the mark of Babylon's hand. Pain will come and mockers rise, but truth still burns in faithful eyes. Your commandments, life and breath, more than freedom, more than death. For loving you is not a word, it's every action when hate is heard. Gold is tried inside the flame, so is the one who bears your name. Through tears, through loss, through lonely days, we cling to you and to your ways. I am but dust beneath your throne. You are holy, you alone. Nothing matters, none compare. Your kingdom comes forever there. This is pure love, to endure the cost, to count on gain as nothing lost, to suffer now yet still obey, for your word will never fade away. Let the world grow dark while I choose your light. This is pure love. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Hey, goeiemôre, geseënde Sabbat sissies. Ek hoop julle het 'n geseënde, rustige week gehad en sover 'n rustige Sabbat. Ons gaan vandag Gad bespreek. Hy het ook maar 'n kort storie, maar soos ons weet net oor hulle nie groot stories het om te vertel nie, beteken nie hulle is minder belangrik nie. Daarom het ek en Angie maar besluit is beter om elkeen in sy eie video te doen. Dan lyk dit ook net makliker op die YouTube channel as iemand wil teruggaan en dit gaan luister weer. So Angie gaan weer vir ons begin om uit die Testament van Gad te lees en dan gaan ek aan met die ander geskrifte. Hallo almal, geseënde Sabbat. Okay, ek begin.
A copy of the Testament of Gad concerning what he said to his sons in the 127th year of his life, saying, I was Jacob's 9th son, among the shepherds, valiant in keeping the flocks. I guarded the flock at night, and when the lion came, the wolf, the leopard, the bear, or any other wild animal attacked the flock, I pursued it. And overtaking it, I seized its foot with my hand and hurled it about a stone's throw, and so killed it. Now Joseph was tending the flocks with me for about 30 days, and since he was delicate, he became faint from the heat and went back to Hebron to his father. He made Joseph lie down close to him because he loved him. And Joseph said to his father, the sons of Zilpah and Bilhah are killing the best animals and eating them against the advice of Yehudah and Reuben. For he saw that I had delivered a lamb out of the mouth of the bear and put the bear to death, but had slain the lamb, being grieved concerning it, and could not live, and that we had eaten it. This he told our father. On this matter I was enraged against Joseph until the day he was sold into Mitzrayim. And the spirit of hatred was in me, and I wished not either to hear to hear of Joseph with the ears or see him with the eyes, because he rebuked us to our faces, saying that we were eating of the flock without Yehudah. I now confess my sin, children, that frequently I wanted to kill him. To the depth of my being I hated him, because I hated him from my heart. Moreover, I hated him yet more for his dreams, and I wanted to gobble him from among the living, and as an ox gobbles up grass from the ground. And Yehudah sold him secretly to the Ishmaelites for 30 pieces of gold. He hid 10 pieces and showed only the 20 to our brothers. In this way the Elohim of my fathers rescued him from my hands, so that I might not perform a Torah-less deed in Israel. Now, children, listen to the words of truth, to perform justice and every law of the Most High, not to be led astray by the spirit of hatred, because it is evil beyond all human deeds. Whatsoever a man does, the hater abominates him. And though a man works the Torah of Yahweh, he praises him not. Though a man fear Yahweh, and takes pleasure in that which is righteous, he loves him not. The hater disparages truth, envies the successful person, relishes in slander, loves arrogance, because hatred blinds his being. It was in this way that I regarded Joseph. Beware, my children, of those who hate, because it leads to Torahlessness against Yahweh himself. For it will not hear the words of his commandments concerning the loving of one's neighbor, and in this way it sins against Elohim. For if a brother stumbles, immediately he wants to spread the tale to everyone, and is eager to have him condemned for it, punished, and executed. If the hater is a servant, he conspires against his master, and whenever difficulty arises, it plots how he might be killed. Hatred collaborates with envy. When it sees or hears about the prosperity of those who do well, it is perpetually peevish. Just as love wants to bring the dead back to life and to recall those under sentence of death, so hate wants to kill the living and does not wish to preserve alive those who have committed the slightest sin. For among all men the spirit of hatred works by Beliar through human frailty for the death of mankind. But the Ruach of love works by the Torah of Elohim through forbearance for the deliverance of mankind. Hatred is evil, since it is continually a companion with lying, speaking against the truth. It makes small things big, turns light into darkness, says that the sweet is bitter, teaches slander, conflict, violence, and all manner of covetousness. It fills the heart with diabolical venom. These things, therefore, I say to you from experience, my children, that you may drive forth hatred, which is of the devil, and cleave to the love of Elohim. Righteousness expels hatred. Humility kills envy. For the person who is just and humble is ashamed to commit an injustice.
not because someone else will pass judgment on him, but out of his own heart, because Yahweh considers his inner deliberations. He will not speak against a fellow man, since reverence of the Most High overcomes hatred. Being concerned not to arouse Yahweh's anger, he is completely unwilling to wrong anyone, even in his thoughts. I understood this at the last, after I had repented concerning Joseph. For according to Elohim's truth, repentance destroys disobedience, puts darkness to flight, illuminates the vision, furnishes knowledge for the being, and guides the mind to deliverance. What it has not learned from human means, it understands through repentance. For Elohim brought on me a disease of the liver, and if it had not been for the prayers of Jacob my father, he would shortly have summoned from me my spirit. For by whatever human capacity anyone transgresses, by that he is also chastised. Since therefore my liver was set mercilessly against Joseph, in my liver too I suffered mercilessly, and was judged for 11 months, for so long a time as I had been angry against Joseph. Now, my children, I exhort each of you, love his brother. Drive hatred out of your hearts. Love one another in deed and word and inward thoughts. For when I stood before my father, would speak peaceable about Joseph, but when I went out, the spirit of hatred darkened my mind and aroused my being to kill him. Love one another from the heart. Therefore, and if anyone sins against you, speak to him in peace. Expel the venom of hatred, and do not harbor deceit in your heart. If anyone confesses and repents, forgive him. But if he deny it, do not get into passion with him, lest catching the poison from you, he take to swearing, and so you would be shining or sinning doubly. In a dispute, do not let an outsider hear your secrets, since out of hatred for you he may become your enemy, and commit a great sin against you. He may talk to you frequently, but treacherously, or be much concerned with you, but for an evil end. Even if he denies it and acts disgracefully out of a sense of guilt, be quiet and do not become upset. For he who denies may repent and avoid offending you again. Indeed, he will honor you, will respect you, and be at peace. But even if he is devoid of shame and persists in his wickedness, forgive him from the heart and leave vengeance to Elohim. If anyone prospers more than you, do not be aggrieved, but pray for him that he may prosper completely, for this is what is precisely to your advantage. And if he becomes even more exalted, do not be envious, but remember that all humanity dies. Offer praise to Yahweh, who provides good and beneficial things for all mankind. Search out Yahweh's judgments, and in this way you shall gain an inheritance, and your mind will be at rest. Even if someone becomes rich by evil schemes, as did Esau, your father's brother, do not be jealous. Wait for Yahweh to set the limits. For if he takes away the things obtained by evil means, those who repent receive forgiveness, and the impenitent one receives eternal punishment. The man who is poor but free from envy, who is grateful to Yahweh for everything, is richer than all, because he does not love the foolish things that are temptation common to mankind. Drive hatred away from your beings and love one another in uprightness of heart. Tell these things to your children as well, so that they will honor Yehuda and Levi, because from them Yahweh will raise up a savior for Israel. I know that at the end your children will depart from them and will live in all manner of wickedness and evil doing and corruption in the sight of Yahweh. Then after he had been silent for a brief time, he said again to them, My children, obey your father. Bury me near my fathers. He drew up his feet and fell asleep in peace.
And after 5 years, they took him up and buried him in Hebron with his fathers. Dis hy. Ook 'n baie mooi boek. Dankie, Angie. Ekskuus. Okay. Dus lees nou verder van Gad in Genesis 30 vers 11 en 12. Maar dit sê, toe sê Lea, gelukkig, en sy het hom Gad genoem. Dit is nou Silpa, nee, Lea se slavin wat Gad vir haar gegee het. Hy was haar eerste seun. Dan kyk ons in Genesis 49 na die seëning wat Jakob oor Gad uitgespreek het. Wat dit sê in vers 19, Gad, 'n bende sal hom aanval, maar hy sal hulle aan die hakskeen gryp. So onthou, Gad het saam met Reuben en Manasse plek ingeneem vir hulle self nog voor hulle by Jerigo ingegaan het. Daar was ook 'n dispuut oor hulle altaar gebou het, om hulle kinders te wys dat hulle wel deel was van Israel, en toe dog Israel hulle is besig met afgoderry. So toe moes hulle ook eers hulle self aan die res van Israel verduidelik oor hierdie saak, en toe het almal gesê, okay, ons sal kom hier, ons gaan nie met julle oorlog maak nie. Daai storie kan julle gaan lees in Joshua 22. En Joshua 20 vers 8 sê dit, en oorkant die Jordaan, oos van Jerigo het hulle afgestaan. Bezer in die woestyn op die gelyke veld uit die stam van Reuben, en Ramot in Gilead uit die stam van Gad, en Golan in Bashan uit die stam van Manasse. So dit is net die versie daarso wat ons sê presies waar hulle grondgebied was. Nou gaan ons aanbeweeg na Jasher toe, en dis maar waar ons die meeste van die boeties se details gaan kry, of die boek van die opregte, of groot Genesis. Vanaf vers 9 tot 10, dit is die boek van die opregte 45, vers 9 tot 10. Gad en Naphtali het na Haran gegaan, en daar die dogters van Amoram, seun van Oets, seun van Nahor, as vroue geneem. En dit is die name van die dogters van Amoram. En die naam van die oudste was Merima, die naam van die jonger was Uzit. En Naphtali het Merima geneem, en Gad het Uzit geneem, en hulle na die land van Kanaan gebring, na hulle vader se huis. So Gad en Naphtali het vir hulle vrouens uit Nahor se lyn gaan soek. Nou as julle mooi kan onthou en terugdink aan die vroue van die Bybel, sal julle onthou dat Rebekka, Jakob se ma, uit die bloedlyn van Nahor was. Dit was haar pa. Dan lees ons verder. Ja, okay. Ekskuus julle, ek het my plek verloor en toe moes ek eers weer scroll, ek gaan aangaan. God se lewe en nalatenskap word uit 3 hoofbronne saamgestel. Die Bybel, die Testament of Gad en die seëninge wat Jakob en Moses oor hom uitgespreek het. Die prentjie wat nou voorkom is die van 'n magtige kryger wat moes leer dat die grootste stryd nie teen mense is nie, maar teen woede en haat in sy eie hart. Jakob se seun oor Gad in Genesis 49 vers 19, Gad is 'n Gad 'n bende sal hom aanval, maar hy sal hulle op die hakskeen aanval. So dit beteken maar net dat Jakob sien Gad as 'n vegter wat gereeld onder aanval sal kom. Iemand wat nie maklik verslaan word nie. 'n Stam wat telkens sal terugveg en uiteindelik oorwin. Hierdie profesie het later vervul toe die stam van Gad hulle oos van die Jordaan gevestig het, waar hulle voortdurend teen vyandelike volke moes veg. Hulle was bekend vir hulle dapperheid en militêre vaardigheid. Die geestelike les is dat Jahwe se mense nie noodwendig 'n maklike lewe sal hê nie, maar dat volharding uiteindelik oorwinning bring. Moses se seun oor Gad in Deuteronomium 33 vers 20 tot 21. Geseënd is hy wat Gad ruimte gee. Hy woon soos 'n leeu en verskeur arm en kop. Hy het vir hom die beste deel uitgekies. Wat Moses hier beklemtoon, is dat Gad gesien word as 'n leeu. Hy is kragtig in oorlog, dapper, 'n stam wat geregtigheid help uitvoer en hulle is getrou aan Jahwe. Hier sien ons nie 'n aggressiewe man nie, maar iemand wat sy krag gebruik om geregtigheid te beskerm. Die lesse uit die testament van Gad leer ons hierdie boek vertel iets wat Genesis nie verduidelik nie. Gad erken dat hy Josef gehaat. Hy vertel hoe jaloesie by hom byna vernietig het en hy waarsku sy kinders om nooit dieselfde fout te maak nie.
Les 1 is die woede verblind. God sê dat woede waarheid verdraai, oordeel vernietig en Satan 'n geleentheid gee. So waar iemand kwaad word, sien hy nie meer reg nie. Les 2. Haat vernietig eers die een wat haat. Hy vertel hoe hy vir Josef wou doodmaak en later besef hy dat sy haat eintlik homself vernietig het. Sy grootste vyand was nie Josef nie, maar sy eie hart. Les 3. Liefde oorwin woede. Hy leer sy kinders wees eerlik, vergewe vinnig, moenie kwaad koester nie en dien Jahweh met 'n suiwer hart. Les 4. Die twee gesigte. Die twee geeste, ekskuus. Die Testament praat dikwels van twee maniere van leef. Die gees van liefde, waarheid en sagmoedigheid en dan die gees van haat, woede, bedrog en jaloesie. Elke mens kies elke dag watter gees hy sal volg. Les 5. 'n Verdeelde hart kan nie Jahweh dien nie. God waarsku teen skynheiligheid. Hy sê 'n mens moet dieselfde wees in jou openbaar, in jou huis en in jou hart. In les 6, vergifnis bring vrede. Hy leer dat vergifnis sterker is as wraak. Liefde sterker is as geweld. En barmhartigheid sterker is as woede. God se karakterontwikkeling aan die begin van sy lewe, het hy begin as jaloers, vinnig om kwaad te word, gewelddadig en haatdraand, maar teen die einde is hy nederig, wys, selfbeheers, liefdevol en gehoorsaam aan Jahweh. Dis een van die mooiste verhale van innerlike verandering onder Jakob se seuns. Ongelukkig kry ons net die beste deel van hierdie, of gelukkig vir ons, want ons het dit, in die Testament van God. Die res in die Bybel beeld hom nie regtig so mooi uit vir ons nie. So ongelukkig is daar maar baie keer gevalle waar die apokriewe die enigste manier is vir ons om verrykende inligting te kry op iemand. Veral met die 12 stamvaders, omdat nie almal van hulle groot stories het nie. Maar hulle het daarom hulle testamente vir ons gelos, om te lees en te leer wie was hierdie persoon en wie was hy as 'n vader, selfs as 'n seun aan die begin, en hoe hulle geleer het om beter mense te wees teen die einde van hulle lewens. Want niemand word net wakker en, of jy weet, word gebore en word groot as perfek nie. Selfs Josef was verduidelik eventually waar hy eintlik 'n moeilike mens was, in die sin van hy baie keer as prins op sy boeties gaan klik by Jakob en hy baie keer moeilikheid veroorsaak tussen hulle en hulle pa, want hy was bederf. Maar hy moes ook sy lesse leer en homself verbeter as mens. So as ons na Agag teruggaan, die profetiese betekenis wys God vir ons, ware krygers veg eers teen hulle eie sondige natuur. Geestelike oorwinning begin met selfbeheersing. Jahweh soek nie net sterk hande nie, maar ook 'n rein hart. 'n Leier wat sy woede kan beheer, is sterker as een wat 'n leer kan oorwin. Die kernboodskap van God. As Reuben ons leer van berou en Simeon van die gevaar van onbeheerde ywer, Levi van toewyding aan Jahweh en Juda van koningskap en lof, Dan van regverdige oordeel en Naftali van vryheid en waarheid, dan leer God ons, die mense, die sterkste mense is nie die een met sy vyand oorwin nie, maar die een met sy eie woede, haat en jaloesie onder heerskappy van Jahweh bring. Hierdie les maak God nie net 'n dapper kryger nie, maar 'n voorbeeld van hoe innerlike transformasie tot ware geestelike krag kan lei. So dit is baie mooi as 'n mens nou 'n bietjie dieper gaan dink oor dit. Soos Angie sê, dit is 'n baie mooi boek. En hy het 'n baie dieper betekenis ook vir ons almal om na te kan selfreflect of jy nou van die stam Gad is of nie. Ek dink ons kan by elkeen van hierdie broers leer. En ek dink jy weet nou die dag praat die man so onder mekaar en hulle sê toe dat iemand wat sterk is of magtig is, het 'n manier om vrees in ander se harte in te boesem. Ek meen as jy nou dink 'n kwaai boetie. Maar ene wat homself kan beheer in moeilike situasies. Ek moet net kyk hoe die broers baie keer reageer op hulle lives. Hulle vaar nie uit soos die wat opkom as 'n guest en dan lelike goed vir hulle sê en disrespectful optree teenoor hulle. Hulle vaar nie uit teen hom in dieselfde op dieselfde level van woede nie. Hulle hou hulle self terug.
Hulle is selfbeheerst en dit maak hulle gevaarliker in the long run, as ek dit so kan stel. 'n Man wat sy woede kan beheer, is gevaarliker as een wat net vreeslik baie geraas maak. En hy is dalk sterk en hy kan dalk 'n paar houe gooi as hy moet en hy kan dalk goed skiet, wat ook al die geval mag wees. Maar die een wat homself kan inhou en homself in toom kan hou en sy eie woede eers oorwin, daai een is baie sterker as die een wat dit nie kan regkry. Want soos ons nou gelees het, daar so gaan wat sê, die een of iemand wat nie sy eie woede kan beheer nie, kan verblind word deur dit en kan nie reg en verkeerd van mekaar onderskei nie. So hierdie is nou 'n baie kort sessie gewees, maar dit is werklik al wat ons kon kry op gaan. Ek weet nie of daar ander geskrifte wel is van hom nie. As daar is, kon ek my hande op dit kry, ongelukkig nie. So hierdie was nou 'n baie kort sessie, maar ek dink ons baie vir ons om oor na te dink, want selfs as vrouens, selfs vanoggend met myself, jy weet, die kleintjie hardloop weg en dan trek ek sy hemp uit, sy pyjamas, hardloop hy weg. Dan moet ek met my boekpens agter hom aanhardloop. Ek moes hom seker 5 keer gaan vang, net om hom skoon aan te trek vir die dag. En dit het my geïrriteer. En ek was vies. En dit het my net, ek het nie duidelik gedink nie. En op 'n stadium probeer hy die kamer uit te hardloop, maar ek is nou vinniger as hy met my boekpens en al. En ek klap die deur toe voor hy uithardloop, want hy het nog tandeborsel. Toe slaan ek byna sy vinger in die deur toe. Ek het nie geweet hy is aan die ander kant van die deur nie. So, net 'n vinnige voorbeeldjie van dit, so op die Sabbatsoggend. Woede cloud your judgment. En jou optredes is baie keer verkeerd. En dis nie 'n vreeslike ding gewees nie, maar nog steeds, my arme man het amper sy vinger verloor, want ek probeer keer en ek so klaar geïrriteerd. Jy weet, dis maar net 'n kort voorbeeldjie van dit. Maar dit is van toepassing op ons as vrouens ook. So ek dink maar net ek share daai stukkie met julle. Verder, met julle dan nou 'n geseënde dag hê. Ek weet nou nie wie's volgende week is. Asher, okay ja. Volgende is Asher. Ek weet nie of hy meer te sê gaan nie as Gert nie. Ons sal maar sien. Maar julle moet 'n geseënde Sabbat hê. Toe mens hy met sy seervinger nog 'n doek omraap. Nee, weet jy, Basie het my kom roep, die 5-jarige, en gesê, "Mama, kom help gou, pappa het jou hulp nodig." Want die kind lê toe op sy rug op die tafel met sy boude en mamma moes toe gaan help, want Wynand kry nie die wet wipes uit die pakkie uit. Dit kan chaoties wees. Ja, toe moes ek in elk geval gaan help. Maar ja, crisis averted. So ja, julle moet 'n awesome Sabbat hê. Ek sluit vir ons weer af met een van die liedjies hierso. Ek dink van toepassing is, love your neighbor as yourself. Lekker dag, almal geseënde Sabbat. Listen, brother, hear the words call from sun as fire. It speaks to all. Do not let hatred live inside. Lift your brother when he falls and cries. You shall not carry revenge or pain. But love as he loved you again. The law was written not just in stone, but in hearts where his ways are known. Love your neighbor as yourself. This is truth, this is real wealth. When we walk within his light, brothers and sisters unite. By the fruit the world will see who belongs to Elohim. Truly brotherly love shows the way. It is Torah lived each day. When your brother struggles and bears heavy load, you are called to walk that road. Do not judge without what's right. Restore
passionately. Justice and truth stand side by side. Through love, Yahweh is glorified. He said, be holy, set apart. Walk in his ways with a faithful heart. If you claim his love is true, yet hate your brother, his light's not in you. Love your neighbor as yourself. This is truth, this is real wealth. When we walk within his light, brothers and sisters unite. By the fruit the world will see who belongs to Elohim. Truly brotherly love shows the way. It is Torah lived each day. Let us stand in unity, keeping his commands faithfully. For love fulfills what he proclaimed. The covenant forever remains. Ja, geseënde Sabbat verder vir julle sissies. Wees veilig hierdie week en baie lief vir julle almal. Bye bye.